Nilijetan phang cho juti prasani jutu bachatai long pen. Pini labang so video ke wan. Akenang sot nilikethan ponji mate rara phan. Kapaklang ponji abangala polo. Kedam tang Assam Legislative Assembly amaya long Karbiang long pen kachetoy dun MLA Duliram rong hang alang li jelada Karbiang long ang tan pen kewang keche ke biatuma phan Karbiang long tumas konsir ahin pen kiplung ji aja kong state government pen law and order Karbiang long tumas konsir ahin aphan pinangi laso puthak salang li ke hang pondu 60 দূৰৰ মাটি যাতে প্ৰটেকশ্যন হ'ব কাৰণে আমি বহুতো ইনক্ৰোচাৰ পাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় তাত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙে হওক ডিমা হাছাওৱে হওক সেই ইনক্ৰোচাৰবিলাক এভেকশ্যন কৰিব হ'লে আমাৰ হাতত ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আছে গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই চিফ মিনিষ্টাৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও যাতে আমাৰ নিজৰ মাটি যাতে ৰক্ষা কৰা স্বাৰ্থত যে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জুৰিডিকশ্যন যাতে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো আমাক পাৱাৰ দিয়ে কাউন্সিলত যাতে আমাক পেৰাগ্ৰাফ 20 পাইছোঁ কিন্তু পেৰাগ্ৰাফ 20 BA সেই পেৰাগ্ৰাফ 20 BA ক্ষমতাটো যাতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত যাতে সেই ক্ষমতা দিয়ে তাৰপিছত গভৰ্ণৰে আমাক এছেন দিব যাতে ইলিগেল ইনক্ৰোচাৰ বিলাকৰ আমি হেতু সোনকালে এভেকশ্যন কৰিব পাৰে la penile labang solam the puthak nili kapakla dunje bangala pulo longle phelang kacharai komji la pen ang tan pen kewang atwa phan kiplung ji aphan la hai aron kasalam ji bang ke la ke haradak Assam Legislative Assembly amailong hang duna thai velu ma pusini leke chinidam hang duna thai velu matidi Ladake da Karbiang long Thomas Council CM Tuliram rong hang Tim Karbiang long atumsi Lake 6 dur paragraph 2 sub paragraph 7 ating pen Ili tum da council long si aron selam nang pu pusi kedam tang sarjai ka thar ke thanverlo pachini verlo Council along aron kasalam ji aphan kedam tang Guwahati High Court pentame labang sa case abangke high etlo ladak Karbiang lo Thomas Council atumsi chekluyon trok ang bong patang noi pusi High Command pen mate State Government pen ke High Court pen ke aja kong long etlo authority long etlo Lake Karbiang lo Thomas Council CM Tuliram rong hangsi lake urta nona bangke haladaksi lahai puthak alam ni tuma phanja kong nang pinangi pu ke hang dun thu alang tumsi salam nang pomati de hadak Assam Assembly amai long bangke hadak ke hang nun ya phan ke athai velu tasila daksi ilitum 6 dur paragraph 2 sub paragraph 7 Arona teng pes hala paragraph 20 long sitame lahai ta claim pon long po ang tan pen ke wang atuma phan ki plung nang ya phan aja kong ke Assam Legislative amaya long ba ke ki hang nun ja kama velu la doan tame ala dak se aron salam nang po labang so ron ka salam long si ang tan pen ke wang atuma bang ke ladak 6 dur arlo ke Longle phelang dim klong ke pekpon pelu la pen pacharai long lilu puke ladak si aron pithik pumatidi la ke sarjai ka thar thanve aroke la so aron ke pithik along si separate voter list selam pen da council long si alang litum CM Tuliram no hang si selam nang puke setame burta hadak si ke hang dam thu nili ladak ke pakla dunje bangkala lo hadak Assam Legislative amaya long bangke kiche ke betum phat ki plung ja kong ke hang monta da Karbiang long bangke ang tan pen ke wang atum Bengali Bihari atuma phansi dak Karbiang long ke alang tum bangke BJP ka chipahai verja phan bangke vote bank si ka chibitu
cetolo mala so lam thak laki hadak radang no ka chepaklang thap po lam si dam jui pulake rada long lam ka chepaklang dun thap pusi tung ke radake hokpon nang kok pulake ai kar biara tuma phan amme ke palu kapamang huwa kam loge jong si alang li hin jong si ang tan pen kewang kiche ke be tuma phan dak sik sedur arlu mate kari biang long long bangke kichak aning hang hi pulutang te alang li wood benga bangke bengali bihari tuma phana bangke chibi belo matidi jong si 6 sedur paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen aron silam lo pulong te ladak si ang tan pen kewang kiche ke be tuma phanta kiplung ji chak chilu pedulong lelu dim klong pek pilu puke la aron ka salam hosi ladak pithik pon pumati di lapen inglong akhai tum ansi council kilit along bangke vu jok long chot nangji putame hala aron ka pithik hosi separate votalit ka salam hosi kiche ke be tuma phana man an ke labangso votalit pen thanong puke matidi Tradition pen tame pata pen tame lahai kang thanja ja kong ta du pula pen 6 dur paragraph 20 ateng pen hala PGR VGR ke do aron ri pen ladak nangka charai tuma phanta ke tharli ja phan ke alang tum laga jakong dulu matidi ke dam tang dam labang so PGR VGR long le mate aron ri pen ke do ang tan pen ke wa tuma phana bangke je High Court pen ba Assam government pen abangke kare bianglo normal konsir atum si jakong dulu pusi aprang ke himonto bangke la so PGR VGR long le long aron rike do tum phan thari nang ipu che songota bang ning jilo CM a phansi koilo ang hor pilo ala halo claim nang jia bangke je dake inglong akhai an sila dak bang so 6 dur ai luke dulong chotpo bipar bahata claim long chotpo long le pata ta long chotpo la pen vut a jog long chot po halaron ka patheg long sila haita dulo matidi samin nona bangke la dak council long aron salam lesi Assam legislative amai long si puthot ke hang thu ut ta ke hang thu la ke hadak le ke hang nang yi hadak le itum kiplung ya phan jakong nang pinang yi hadak le ke hang ngali dak council long si alang tum sa aron salam nang pulagi jana tum nilikeli pon pialam la pen kipero pon thek the an ta mena tum komen nang tok dum tha komen nang penang pakla dum tha nang tum theksar tum nang pachini pon thu tha nili phanta nang pari dum thu tha la pen abang so video nang li tum kelang mia tum ana ba ke ting ni pen subscribe tha la pen nang share pi tha cardon